bakamu basada kutulekawo omusada kuleka mukazi n'abona n'abaana omwana yabanga tekuyiganga abasada nubakobe genzi kabisa sikati abasada badoka maka abasada kulekawo twabona twayamba abana basomesa aye ngomusada ali mubamala yabe nga oli kubona emberebere ya masiga embere yakwazirana wano ku kyali kyebutama mwigombe na kalambulisi eiganga mukuwerekera mukwano gw'abangi mukwano gwaife mukwano gwa YY Media Bambi Ryan eyafiira mu bulamu obwensi twabalaze emboozi ya Ryan gwe twalaga ensi nga yazalibwa nga amaiso gafuluma kuliya wabula oluvannyuma lwa emboozi efe gye twakola Bambi bamuziza kitavaayo bagamba ku mwana ono bamutwala paka mulago n'obuyambi obundi obeere busindikibwa Bambi wabula ekyambi ekiriwo waire nga abasawo babe bagezizaako okola ekisoboka nga Ryan amaiso gairayo Bambi tiyasosobwaire olunaku olw'eiddo twakitegeereko nti yafiire mu bulamu Bambi obwenseno wabula okuziikibwa kwe kubeere mu katemba kubeere mu keerere abataka ab'okukyalo kuno Bambi bagwiremu akamba yabeekalakasa abalobera baba we ebitegeere ku Latifu byekwaso Bambi okwogera mulumbe nga bamukoba ati ono yasula wa maka amaze ibanga nga yazira omukazi yazira n'abaana era omukazi abaire abaawo nga bamuza kisa n'abayamba Ekisiza kuniisa bataka n'okuboneka nti Latifu byekwaso yajja omaka gabakirabira yajja yamutola yida afumbe era babazere n'abaana abawera wabula mbu yajja yafuna omukazi owundi yamutwala mu tawuni amaka gano yagerabira mbere abaire nga tasala kigere ku ide eno n'abaana nga yabakyawa kyova olaba omwana ono yalwala wabula nga azira kwayamba era omukazi mukide bulungi nga twamwagala mu kibuga eky'Iganga nga Bambi ali kutambula ku street nga asabilizanga masikini nga abantu bamuyambeku so oluvannyuma lwa bamusakisa Bambi okuyambako ku Bambi kirabira batwala Ryan emulago abasawo bagezaako ogweibwe nga amaiso bagezaako Bambi ogaizayo munda wabula Ryan yalemereirwe okubaawo kansa kiboneka nga era abaire nga akaali munda mu maiso
era ngona ko loido bambi yafuire so bambi tubaire eno mulumbe nga wayi media twasimibwa naba tugoberera naba bafaini bayamba abantu bambi wabule kibewone ekyo nti abantu bakambwe eri omwami yetwandiese ibawa omukyala Babrian yategere ko lya Latif byekwaso yabatika bakambwe nti yasulawo omukazi yazira amaka amaze emyaka nga taida wano nga alinga tibalagagana musatanga n'abaana yabakyawa era nga nekifuire kwembera bambi okwoneka ekindi ekibero kiri nti omusaada ono byekwaso yayabulira amaka gano yazira n'omukazi wabula nga omukazi aberenga yamuleka n'abaana otibana era nga Rayani yafuire wabula waliwo omugugo gw'abaana abandi bambi abali kwenda okwambibwa baberenga tebakajja ku isomero bulungi abasoma babagobagoba era nekyo ekiriwo omusaada kuleka mukazi n'abona n'abaana omwana yabayanga tekuyiganga bamweta kwaya abasaada mubakobeku genzi kebisa sikati abasaada bateka mumaka twabonabona twayamba abaana basomesa aye ng'omusaada ali mu bamalaya be bebatuuka mu bizibu bwategeranga nibene abeerenga yamulekawo empaniriro ebaire y'amaanyi nenda okubeebaza nti Katonda abayikiza ebyo ekisinga kuba kirungi ate ayongere engaziya yaimwe obeera oli awo bomugemye ku Rayani muyambe n'abandi Katonda abongere omukisa musigale nga mukaali mu nsi muno mugangaala oti bizibu ndakomaawo tugaha barakatu abendikiriza era eyindi mukama yebazibwe era lino bakoba nti kitala ino nga bwetufunye erina irala eri abalizi amenda gange ninze Yazidi Olisigira ndi munamawulire abasinga mundidi ekyalo kino kyange nvuire eno mbweneko kuyendedi omwami ole aidio wange mba mu district ya Iganga mwensinziza okutambula Busoga nga nkola emirimu egy'amawulire nazimba ebugabwe eyo yensulaye nga amaka agandi agasoka gali awo gali bukyayawo nga muba abudu we nasookera awo ayi naavaawo najja nazimba awandi so kino ekyalo kyange kitalo banange mbanga n'ebigambo bingi ebyokwogera era abaana mawulire mutwide bulungi nga tuli bwogezi Rayani atukubye wala ino Rayani atukubye wala ino Rayani ndali mu tawuni y'Iganga najja okubona nga mbona mama ga Rayani nga amugemye yali n'omwami owundi nga bali kutambula bali kusabiriza ku nguudo busente bana batambula nga basabiriza mutuyambe kuko omwana mulwaire nga wamawulire nakandi mwana alwala kibana bali kusabiriza nasembera ajja okutuuka nga omwana amaiso gakola ki gafuma ikuliya kyangema kwino nakuba nti ede sente d'okusabiriza lijja kuwera li omwana ono kuba abazire bankata babakoyi bajeiza mbali oba mulago nakale nti ebino bali kubaga esiringi 2 esiringi 5 olukumi sente lijja kuwera li so ona kulwe n'obona abakoba nakuba omukyalo oyo mama wa Rayani nti ndi basaba tuire yeka nenda kubagema ku munkobere ku mboozi y'omwana ono yalwala atya era abasawo babakobye ki mbone n'embeera eri waka balekerawo okusabiriza twagema pikipiki twayira era twasibira wenaawo naide omukyala yatandika okunkobera ku mbeera nabona n'embeera nagibona nze olwamala naava wano natoola embeera yembwe najja nagiraga ensi abanange bona okwifa ogoba namawulire tutambula mu byalo nga tubona ebizibu ebiri kuluma abantu twabiraga ensi wabula nga nkali kubiraga nsi ndine bakwano gwanga babiri abo ntera okulagana nabo emirimu gya tukolagana nabo emirimu abalina ekyali tebayamba abantu
so nze omuntu wankubira isimu nga alina omuntu alikwenda okumuyamba nga nka alikola byamawulire nsookera kukubira kubana nga abayamba nti eriyo keesi eno so nabakobera nakobera omwami Derrick n'omwami oyo era nabakoberako so bakatya kale katujjeeyo oku baide eno at the same time zana atandika okukola emboozi nagira gensi ekizibu kya Ryan nawulise ebigambo Hajira kirabira mama Ryan bya yali kunkobera zina kyange makwino ifa tuyamba ti kuba nti tulini sente aba tuende ino okuyamba ayolisi tuyamba kuba twabita ku mumbeereda abantu ne bakola ki de babita nze nakulira mu kyalo nakulira mu mbeere mbi nga n'okusoma nze okuvaala ku ngaito navaala engaito nga nja ku senior 1 kuvaala ku ngaito mu bigere muno P7 najimala ku ngati vaala ku ngaito nga ntambuza bigere okujja ku isomero kilometers nga 3 nengeto navaala nasomera mu senior 1 baba ne yadimpa dali da baba nga damulekawo yakati jio somero omwo najo okujja ku isomero ngaito da red benda black baba yakati yaba kuchukize ebigeto byene twabitwala babikuba ku obulezi obwekyalo so ife embere ne nakweno tujibona nze kinu maino era wembona omuntu embere najibona nze wonkobero otyoka ali kulyanga alina donkuwa nchidi nasula kwendala nga tekoze eki ndidi omuntu atalire kikyaba ali kubitamu so ife twakwira mu mbere eyo maka ga bugubi okusoma tukwali kwangu nga bikisera bakugoba se mbere yekina kwenu tujibairemu so nze kingama kwino buligembo nango omuntu ali kudoba era amawire gasinga genkola ga kuyamba ina abantu bano abazira ku mwasirizi nambi abantu bangi mu bintu byenkola nze mwene nga yazidi nza sente aye ndino omukutu gona tawo gwa mawulire bananga abagwidi YY media emboozi ndegema na aditoko abantu batandika okuba amasimu onaliwa bichi yabagulira akagali olwisi tulaga abantu bayamba olwisi baba omuntu yolaga abantu balobokola ki aye ifwe tikitumala mu man tujja amaiso n'okologwe ifwe so omukyalo nombeire enfwayo nga nze za sente ningino denka nti era nga idawo wabawo Ryan wamuwa kano bichi ayengera mbeire ndiraga no ngera nabe bakabandidi nganda nabuza omukere butembere lyetya nakabanange butembere lyetya embere lyetya so kitale kyamuna ife kisinze kunuma amulundi gunasemba yo kwida gano Derrick nimwe ne bayi bakoze omulimo nga amaiso gera yo munda ingara yani awaya yazana twali awo yazana kaseka ino bichi Ryan abaire mugezi mu bwongo muno ayi katonda ati wasazewo ntwalo mukisa guno okwebaza banange aba YY media ababe ni babona emboozi daife era ni bavawe bambi ne bayirukira olwisa abantu nga bano tufuirira Ryan ayi tutakoma kuno tugiyo maiso n'okusabira abantu era n'okubayamba kulwa YY media ni banange nga tukulembera omukere Helen ndino omukere wange anende ino byenkola bamweta Helen omukyalo nayamba aye mulwaire ali kukitanda amaze ibanga nga ali kukitanda mulwaire olumbe lwamu kuba aye buli wabona mbozi yange afure yakubira isimu tuliko kunenziko yetufunire ko ku mama Ryan yetujwa kumugemya ejjo kumujamba ko kubambe mukasera kano akazibo oba oli awo kali kubitamu wabulanga kitalo nebaza Derrick ni Dan aba salvation mukozo mulimo gw'amaino nga buli wenkuba isimu mba nebizibu nakubira omwami oyo ku bantu abandi abo yamba yakuba ati omuntu oyo yali kyetaga transport center meko kwide no mbone kesi yetu musindika aje mulago no wabulanga a responding rawo bafubuka batabo wandiko byente baba bandi bali mu kwamali ali agesente aye bambi balino omutima gukola ki bambi okuyamba guba mutima nga wembako bifutu zira aye twabitako ku mumbeera nze wendagano omuntu ngali kuno amadi agenkonge ntegera kyabita mukuba twaganwako no so tujja kujja mu bingi akasaka tuli mu kazibu aye fitwena nga YY media tusalirwa kuba buli tuyamba muntu nava mu mbeera yalimu obulamu nibukyuka twena tufunamu
eza senede tufunayo Katonda ntegera nti Katonda empeera yeyongereko tukola bino senande diobo oliawo ndakuba ku mumberezo yambe nze abayamba abaana bange so bambi nekyo tusasira amaka gano akusingira lansasira mwayinaze kirabira abera yende ino mwana we aye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ryan saba yali kujja kirowooza nti alina ekibi kyakola Katonda amuwe ekibumule ky'emirembe. Mulundi ogwali gusosoosooka omubonaku namubona ku video ogwokubiri namubona nga bali mutambuza nga bali musabira ku sente ayina ali mu motoka nga nja kulumbe wabita kasera katono namubona nga Derrick amupostinze wetweyingiriramu ng'embeera eriiso olibonaye Ryan yalwana emulago olwisa abantu abandi bwokoba omuntu nti bamusindika mulago akoba ati wooteire twende okwebaza Katonda nti at least tutambwire step je tutakobe tuti abasawo balagadirire je tutakobe tuti mama yabaire muno obugayalirivu je tutakobe tuti baba ti yafireyo nti oba sente da tulemye naye lwakuba nti tukoba nti Mungu atuwa na atolawo kuba the most pain jeni nanti Ryan nzembaire nkaliko wakumuidandaba nga buli kyona kyona ekisoboka ntoire buli sente gye bansabye nga ngezaako kubona nga saving obulamu bwa Ryan wagati mukutya nga tidi nabazaire bakutwa ku mama we yenka nga nali nasalawo nti Ryan oba mutwayale mbe naye oba oli awo nga ndi naye nga ndowooza nisobola okola ekisingawo aye nga ntya nti oyinza otwala omwana wabeene waba naye yakufiramu ku mungalo ng'ali mu nnumba omuntu yakutaako ekintu kyona kyona kyayenda tukoze buli kisoboka kubona nga tusevinga obulamu bw'omwana oyo aye Katonda atyo bwasazeewo. Ryan nategera kumbeera ye y'okulwala ngambita mu mwami Yolisi Yazidi buli wabaawo mbeera nga eswise nga nzibu ino gyatambulira mu field n'abo n'abantu nga bali mu mbeera abaira atera okubitaku mu coordinator Mr. Daniel yankobera embeera eba eriwo natandika okuwulira okulala kwa Ryan nali ndi bweru by that time mwami Dani yansindikira ekifaananyi kya Ryan nga mulwaire nali nga nkasobola okubayo okwo ibanga ekifaananyi kye nabona ku mbeera y'omwana kyali kibi ino nani naira wano e Uganda twaida wano n'omwami ono Dani waliwo omwami owundi musiraamu aba mutawuni omwo twaida naye aye embeera gyayagana mu Ryan yali tabonanga ku mbeera efaanane oti neeyo yatimbuka yalira amaziga mukatebaawo kwolwo twabanga tusazeewo tuti oba Ryan tujje naye nga tuze we tutandikira basebo ni banyabo tugeziza ku buli kisoboka okutaasa obulamu bw'omwana oyo mama Ryan asobola okukobera ezira sente de basabye de tutatwire kutaasa bulamu bwa mwana oyo aye Katonda nasinga byonna byonna nalidi ensonga lwaki doze edinda nambaire mbanga iganga of recent ayo olwokuba naye nda Ryan asome nga ndo omwana oyo abaire mugezi mu bulumi obw'amaani nga asobola okwogera niwe ya reasoninga wabona omwana alina future enene wabona omwana nga reasoninga ng'osobola otegera nti asobola okuba ekintu kyona kyona mu nsi eno aye ng'obona ng'obulamu bwe ali kubulwanira mu mbeera yonna yonna ife olwala bulwala oba akantu kagwa ku liiso katono kati weekiyinga wabona ng'ozira mirembe aye Ryan wagati mu pain nga amaiso gali kulyangana nibwo omulinga kwolira amaziga abaire ng'aseka ng'awaya nga tiyegemerera ng'akina nga buli kimu akikola video nga ninaddo ng'ampulira emirembe n'omwana oyo pako natuka time natesani mama we namukobanize tidi baba wa mwana ayo ndikiriza okutwala omwana oyo mbe naye ewange ng'ekintu nakyo nabwe kibaawo eza musango gumbaku kubanga eri abaana bangi betutwaire omwana yatuka kwa akantu katono kati ole yafuna ensonga ekuwalampa bakuto bamwikomera alemesa abandi mama Ryan yakoba ati ndikiriza bwe yayikiriza n'asenguka iganga n'ajaidina mutawuni n'afuna enumba enene okusinga kwawo n'afuna omukozi n'agula pikipiki nga nenda nti Ryan bw'aba ali ewange nfuna omukozi asobola omulabirira n'owa boda nga amuvuga buli lunaku yamutwala ku isomero yasoma
yamuno nayo yamwiza oba yakola omuntu aluna kugaba kwa account ya Ryan ngaso mugulira amata n'okubaawo nibwe mbanga nzirawo ayo byo bina byona nabikoleire bwerere Ryan lwali lwaduzi nakwira mama we isimu yankoba ati tuvire ye mulago tuyize kubanga Ryan bamaze okumutamu amaiso aye ngabo idi mwidwa titusobola kubaayo olwembeera twena tuli bantu oluisi sende dituwa kutanga tusobole kumwanira kuba mwidwairo paka kulya buli lunaku n'ebindi ebyetaagisa so ngo oluisi avaayo ku mwidwairo yaira wano kabiri bwenfuna akasente n'amuwa obwo kabiri yaira ye mulago bwembanga mposisa sente n'amuweereza kabiri akasente akaira yaira wano bwenfuna yamuwa n'amuwa yairayo ntyo bwembaire nkikola mpola mpola duzi bwenaida wano ku Easter nalowooza nti tibafunye Easter kubanga buli domba yantiro bawanira ku nimu by'okulya twavuga emotoka twaida wano twatukanga Ryan atenduike ayi ngati nembeera de kutenduka musana bulido namubuza embeera omwana gyalimu yankoba ati tali kulya namukoba nti ngabo okobye timuli kulya Easter ekoze eki ewoireko idokere encho oide idinda namulekera sente yani n'emotoka yaide idinda aye Ryan buli lwatuuka ewange ayenda kumutera kubufa akine kati bwe yatuuka kwoloti yabinkobe ebyokukina n'ategera ng'embeera tinungi bw'atuuka asaba magi n'ebyokulya ebyo byonna yabiroba namubuuza nkulete ki nga tali kwenda obwire bwali bugire nga disaawa nga 10 nakoma mama nti waire obwire bugire ayi leero olina kusula mulago embeera ono omwana gyali mutini gyabanga mubuki bulido n'agema sente n'amuwa nti nina ssaawa dino oje mulago nze mbaye ndikola ku byantambula yange nga ndifuluma mu kujja kuliya ido tisimu yange tiyabaire kunasibye mu offices eyo obwire ono yankubiranga isimu likali kuira kuna ile saa mukaga gwa bwire kunchonke ena yagana kwa message nti Ryan yafiire Ryan tugeziza ku buli kye tusobola aye twendo kwebaza abataka b'ekyalo kino twaye tubita mu njiro mu bulido nga tuyida aye nga tibako wakutwebaza nga tibako wakwogera nife nga nabasinga kutegeera bifa maka gano tubebaza mwebale kufaayo twendo kwebaza mama wa Ryan nti ibanga lyonna afireyo nga atambula yava no rishi aleka n'abaana ng'agire mu idwaliro ng'alira amaziga yayogera ebigambo bingi aya aguminkiriza ni mpain nti yatuuka kuniita imweko banti Katonda oba yandiise mwana ono aveewo ade makuba mu bulumi bwalimu namukoba nti guminkiriza mbwine ku abazi babasinga ni Ryan nga bali bulungi mu iwanga muno nga bali bulungi nga n'embeera gye balimu nga baasoma namukoba nti Ryan ndamutwala ndamusomesa paka bwali mala okusoma yaguma twaye tugeziza ku nga Ryan atandise okwiza obulamu nga amaiso gairayo munda bagatola mu ngobonaanirira ng'ate babeera idanda bwa kansa aye abantu ba kansa bonabona bendidayindaibeku nga Ryan tiyawakumviri nga ba kansa bandi nga Ryan idagali bamutaako bona tiyamwafectinga nga bwe likosa abantu bandi kale ng'akuwa isuubi aye finally oba munda bere yakosebwa okusinga ni mu maiso Katonda yamutwairewo emyaka nyonyona gye nali ku luguudo nayambibwa abantu bangi nziranga ejensola kusasula mu Katonda eri ekyo ekyankolebwako abantu kyenva nsalawo kyemba nakyo kyona nsobola okita mu bantu niwe mbanga ati mwidi okubona nga nsobola okutereza embeera aye olwaleero Ryan tulemereirwa tebigire bambi nebaza kuku abawayo media bambi aberenga bavayo balago okunola mu mbeera nga webeire tambula nti Katonda bambi abairizewo atwebaza mama waife Mami Helen nakulembera abawayo media okuwayo enziiko wano Mami Helen atuwaire omugere atuva kuguwayo nga nakulembera abawayo media Mami Helen tweyanzize ino saba Katonda akuikizewo mukyalo ono mwenda ino kuba wendo gano mulwaire ali ku kitanda ayira ku kitanda okwo asobola abona emboozi defe yatula kasente kalina ka katono yakuba ati kaje kayambeko kwa abantu abo Allahu Akbar.
الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب Ini